Javljamo vam se iz Zagreba. Ovdje je danas najtužniji dan. Zagreb ispraća Tita, svoga Tita. Grad koji imao svoje nesreće i tuge, uspone i radosti, danas je najtužniji grad, najžalosniji u svojoj povijesti. Sav Zagreb je ovdje na Tomislavovom trgu. Trešnjevka uvijek razvijenih crvenih zastava, danas na pola snijega. Nova zagrebačka naselja, radnici, studenti, učenici, znanstvenici, domaćice, umjetnici, umirovljenici, staro i mlado, čovjek do čovjeka. Specijalni vlak ušao je u glavni kolodvor. Na peronu članovi obitelji druga Tita, najviši funkcioneri Federacije, Republike i grada Zagreba. Na Tomislavovom trgu predstavnici svih društveno-političkih organizacija, Saveza komunista, Socijalističkog saveza, Saveza sindikata, Saveza boraca, Saveza socijalističke omladine, predstavnici Jugoslavenske narodne armije. Uz zvukove posmrtnog marša oficiri garde iznose kovčeg prekriven jugoslavenskom zastavom na peron glavnog kolodvora. Čitava Jugoslavija plače za svojim sinom. Rođen u Kumrovcu, on je Kumrovčanin. On je i iz Jajca, tamo je proglašen maršalom. On je i Beograđanin, prvi predsjednik Republike. Tito je iz svakog mjesta ove zemlje. On je i građanin svijeta. On je Zagrebčanin. U Zagrebu je 1910. godine 18-godišnji Josip Broz počeo život radnika. Ovdje je shvatio nepravdu koja se nanosi radničkoj klasi i čovjeku i počeo borbu protiv nje. Toj borbi je posvetio cijeli svoj život. U Zagrebu je komunist Broz postao partijski sekretar. Godine 1928. zagrebačkim je ulicama proveden vezanih ruku. Ne priznajem ovaj sud, izgovorio je na suđenju. Ne priznajem sud tiranije i ropstva, ponovio je Tito još mnogo puta poslije toga. Nikad nije priznavao drugog suda osim suda svoje klase i svog naroda. U Titovom imenu sadržana je naša prošlost, naša sadašnjost i naša budućnost, naše socijalističko samoupravljanje, nerazrušivo bratstvo i jedinstvo naših naroda i narodnosti. Drugarice i drugovi, od predsjednika Republike oprostit će se predsjednik Gradske konferencije Saveza komunista Zagreba Dragutin Plašč. radnički revolucionarni Zagreb oprašta se s velikim bolom i tugom, ali ponosno i gordo od našeg najdražeg i najvoljenijeg druga, od druga Tita. Prestalo je kucati plemenito srce Josipa Broza Tita, veliko srce čijom su snagom kucala naša srca. Neizmjerno bolni trenutak za sve nas, Titov odlazak, primamo dostojanstveno i svjesno. This
Vidjeli ste jedan detalj. Reporter kaže kad iz vlaka izvlače kovčeg sa posmrtnim ostacima Josipa Broza je prekriven zastavom. Nije bio prekriven zastavom. A kad stiže uskoro u Beograd taj vlak iz Zagreba, zastavom je prekriven sanduk, ali neka viša sila zastavu jugoslovensku obali. Ta dva znaka smo u montaži zapazili, a skrećemo na pažnju. Ajmo sad sa finalom. Vlak odlazi, bol ostaje u srcima. Slava ti zauvijek, druže Tito. Još od ranih popodnevnih časova kolone Beograđana slivale su se prema velikom trgu Bratstva i jedinstva ispred glavne železničke stanice, gde se očekuje dolazak specijalnog voza iz Ljubljane i Zagreba sa telom preminulog predsjednika Tita. Tačno je 17 časova. Plavi voz sa preminulim predsjednikom Republike Josipom Brozom Titom ulazi u glavnu železničku stanicu u Beogradu. U službenoj pratnji u plavom vozu su Fadil Hođa, Stane Dolanc, Todo Kurtović, Mika Špiljak, Vlado Šekić, Vasil Tupurkovski, Stana Tomašević Arnesen, Branislav Ikonić i Džemil Šarac. Plavi voz, koji je postao sinonim Titovih putovanja, nikada nije ovako nemo i tiho ulazio u Beograd. Plavi voz sa kojim je prvi čovjek naše revolucije i prvi građanin Beograda obišao desetine hiljada kilometara širom naše zemlje, ovog popodneva dolazi posljednji put sa tvorcem socijalističke samoupravne Jugoslavije u njen glavni grad. Sa plavim vozom u Beograd je stigla i štafeta mladosti, čiji je put juče prekinula tužna vest u Ustaničkom Slunju. Štafeta mladosti je inače danas trebala da stigne u Kumrovec, Titovo rodno mesto.